Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese mudukurikiraho mwamuherereye hose mu bice bitandukanye bigize iyi si yacu. Nk'ibisanzwe rero turagarutse n'inkuru zigezweho zirimo gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu karere k'ibiyaga bigari. Tugiye gukomereza hano i Burundi, turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, urabyibuka neza uyu mugabo yitwa Brigadier General Gahungu Bertin, biravugwa ko yatutse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Kugeza kuri ubu ngubu akaba afunzwe n'urwego rw'igihugu rw'u Burundi rushinzwe iperereza rumukurikiranyeho ibyaha mu butabera birimo gutuka umukuru w'igihugu ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Hanyuma bikaba binavugwa ko urugo rwe rumaze iminsi rusatswe, barimo gushaka amakuru yaba yarakoresheje imbuga nkoranyambaga mu gutuka umukuru w'igihugu, ariko bashakaga mudasobwa yifashishije hanyuma baza kuyibura. Ibi byose nk'uko byagiye bikomeza kugenda biba, tugiye kuba tubigarukiraho akantu ku kandi. Hanyuma urabyibuka ko kandi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 hano i Burundi icyoba ni cyinshi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yarakajwe nuko uyu nguyu General Niyongabo Prime yafunguje abofisiye babiri muri gereza ya Mpimba, ubwo bakekwagaho kwinjiza ibicuruzwa birimo peteroli, ibitenge ndetse n'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko hano i Burundi, bakoresheje imodoka y'akazi, imodoka ya gisirikari yari ishinzwe kujyana ibikoresho byo ku rugamba bya gisirikari ndetse n'ibiribwa nk'uko byatangajwe. Ibi byose rero bikaba byaratumye Perezida Evariste Ndayishimiye arakara, hanyuma aza gufunga aba bagabo babiri. Uyu mugabo rero witwa General Niyongabo aza kubafunguza. Ibi ngibi byatumye hano mu Burundi icyoba gikomeza kuba cyinshi, hanyuma umwuka ugakomeza gututumba hagati y'abayobozi bayoboye iki gihugu ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, we tudasize n'abanyagihugu nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ibi ngibi byaba bicura iki? Ibi ngibi biravuga iki? Ibi ngibi byaba biri kwerekeza hehe? Ese ni ya kudeta twigeze kuba tuvuga mu minsi yashize, dore ko Abarundi ni number 1 mu gukora kudeta nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ntatinze rero nagusaba gukora subscribe ni Honeymoon Family Empire, hanyuma ngewe rero wumva muri aka kanya ujye kukugezaho iki kiganiro. Nk'ibisanzwe tuba turi kumwe tugenda turebera hamwe ibiba bigenda bicarashara mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ndagusaba gukora subscribe, hanyuma like, share na comment, tukajya dukomeza kubana muri ibi biganiro bivuga kuri politike. Ntatinze rero, Brigadier General Gahungu Bertin biravugwa ko yatutse umukuru w'igihugu ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu urwego rw'igihugu rw'u Burundi rushinzwe iperereza rumukurikiranyeho ibyo byaha ni urwego rwitwa SNR. Brigadier Gahungu Bertin yatawe muri yombi kuwa 21 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, nyuma y'uko yari yakuwe mu nshingano mu by'umutekano muri ambasade y'u Burundi mu muryango w'abibumbye i New York mu mwaka wa 2021 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero Brigadier Gahungu Bertin biravugwa ko yahamagawe kenshi ariko akanga kwitaba igihugu cy'u Burundi cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi, ariko we akiregura cyangwa se agasubiza ko byaturutse ku bukene yari afite, biturutse ariko kuko atahawe umushahara we igihugu cy'u Burundi kitamwishyuye agera ku bihumbi 7 by'amadolari y'Amerika. Leta y'u Burundi biravugwa ko itigeze yishyura uyu mugabo agera ku bihumbi 7 by'amadolari y'Amerika, bityo ko bitamushobokeraga kwitaba kubera uwo mwenda igihugu kimubereyemo kitamwishyuye. Ikindi cya kabiri avuga ko kubera ideni rya Minerivare yagombaga kwishyura abana be bari kwiga mu mashuri, amafaranga nubwo yari kuyishyurwa yagombaga kwishyuramo Minerivare ntabwo byamushobokeraga kuba yafata rutemikirere ngo aze hano i Burundi yitabe hanyuma abazwe ibyo yashinjwaga. Ibi ngibi rero bikavuga ko cyangwa se bigasobanura ko uyu mugabo yasuzuguye igihugu cy'u Burundi.
biravugwa ko yatawe muri yombi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. hanyuma kuwa 23 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 urwego rw'igihugu nyine rushinzwe iperereza rukaba rwarohereje abakozi bakajya gusaka uyu mugabo, bajya gusaka urugo rwe. Nta kindi bashakaga, ngo bashakaga kompiyuta cyangwa se mashine uyu mugabo Brigadier Gahungu Bertin yifashishaga arimo gusebya cyangwa se arimo gutuka umukuru w'igihugu ku mbuga nkoranyambaga. Iyo mashine byaje kurangira itabonetse, cyangwa se byatangajwe ko umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'aba bagabo, Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse na General Prime Niyongabo ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, batameranye neza, cyangwa se hagati yabo umwuka navuga utari mwiza uri gututumba, biturutse ku bucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bikomoka kuri peteroli cyangwa se n'ibitenge, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, byagiye byinjizwa hano mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butemewe n'amategeko. Ibi ngibi rero byose bikaba byararakaje Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi bikaba bikomeza kugenda bigaragaza ko hano i Burundi umwuka uri kugenda ututumba ari nta wundi, ari uwa kudeta. Wajya kumva ngo kudeta yakozwe. Uyu mugabo rero Brigadier General Gahungu Bertin biravugwa ko ngo yavuze ko ngo igihugu cy'u Burundi kitagira ubutabera, ngo ubutabera bw'u Burundi bumeze nk'imodoka itagira umushoferi, cyangwa se mu yandi magambo igihugu cy'u Burundi ni nk'aho ari nta muyobozi gifite ukiyobora, ukireberera, kuko yakabaye ahari yagakwiye kuba areba ngo ubutabera burakora cyangwa se ntibukora. Yafashe igihugu cy'u Burundi akigereranya nk'imodoka itagira umushoferi. Bikavugwa ko rero ubwo yageraga i Bujumbura muri Gicurasi 2025 atahise asubira mu kazi muri polisi y'igihugu, kandi itegeko ritegeka ko aba atagomba kurenza byibuze iminsi 3. Bivugwa ko kandi ubwo yafatwaga yabanje kugorana, avuga ko adasobanukiwe n'ifatwa rye, cyangwa se atagakwiye kuba afatwa na koroneri kandi we ngo ari generali. Brigadier General Gahungu Bertin afungiye muri kasho ya SNR i Bujumbura. Abamurindaga nabo bakaba bafungiye mu ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibyaha. Kuwa 15 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2025 nibwo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ni General Prime Niyongabo na Perezida Evariste Ndayishimiye byatangajwe ko umubano wabo utameze neza, ubwo byatangajwe ko barimo gupfa amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo mabuye yagiye yinjizwa hano mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butemewe n'amategeko, bikozwe n'abofisiye babiri ndetse bafatanyije n'uyu mugabo General Niyongabo Prime, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yategetse ko abo bofisiye babiri batabwa muri yombi bazira kuba barinjije amabuye y'agaciro bayakuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 abarimo n'umushoramari Juvenal Hajayandi. Uyu nguyu ngo akaba ashinzwe kugaburira abasirikari bari ku rugamba, nawe yarafunzwe azira gukorana n'abo basirikari babiri mu kwinjiza ayo mabuye y'agaciro kuyahana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakinjiza hano mu Burundi mu buryo butemewe n'amategeko. Nyuma yo guhatwa ibibazo rero n'ubushinjacyaha bukuru
i Bujumbura. Aba basirikari babiri cyangwa se abofisiye babiri bajyanywe muri gereza ya Mpimba, bafungirwa mu gace kazwi nka Emfirimori. Aba basirikari uko ari babiri si amabuye y'agaciro bashinjwa kuzana hano i Burundi bayakuye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa, baranashinjwa kuba baragiye bazana ibindi bicuruzwa birimo nk'ibitenge, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bya hano i Bujumbura. Ibi ngibi rero bakavuga ko bagiye bifashisha imodoka za gisirikari zishinzwe gutwara ibikoresho ndetse n'ibiribwa ku basirikari bari ku rugamba. Ibi byose bikaba bivuze ko bitemewe n'amategeko cyangwa se babikoze mu buryo butemewe n'amategeko. Gukoresha imodoka za gisirikari indi mirimo y'ubucuruzi ahanini ni nacyo bazira, yewe no kuba baranabizanye mu buryo butemewe n'amategeko nacyo bakakizira. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 bishyira kuwa 29 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, akimenya aya makuru, uyu nta wundi ni General Niyongabo Prime yahise ajya kuri gereza ya Mpimba afunguza aba bofisiye babiri, bahita banasubira mu kazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi General Niyongabo Prime yakoze byamugizeho ingaruka, dore ko byatumye umubano we na Perezida Evariste Ndayishimiye uzama agatotsi, kuko yabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya hano i Burundi, bigahita binashimangira ko uyu mugabo General Prime Niyongabo nawe afatanya n'aba basirikari babiri ndetse n'uriya mugabo Juvenal twakubwiye hejuru mu gucuruza cyangwa se mu kuzana amabuye na biriya bicuruzwa bindi mu buryo butemewe n'amategeko hano i Burundi. Byahise bitangazwa ko cyangwa se byemezwa ko cyangwa se hakekwa ko uyu mugabo General Niyongabo Prime afatanya n'aba basirikari. Ibi ngibi rero byatumye General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, imitsi ikomeza kurega, yikomanga mu gatuza avuga ko ashaka gufunga uyu mugabo General Prime Niyongabo, ariko nyuma yaje kwisubira kuko yasanze bishobora kuba byamugiraho ingaruka zikomeye no kuba yakorerwa kudeta anytime. Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi wo gushaka kwirukana uyu mukuru, umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikari cy'u Burundi, yahise abirambika hasi. Ni mu gihe Uburundi bwugarijwe n'ikibazo cy'ubukungu ndetse n'ibindi bibazo birimo nk'ibikomoka kuri peteroli, nkuko ukomeza kugenda ubyumva ikibazo cy'igitoro hano mu Burundi, ikibazo kijyanye n'imirire. Hamaze iminsi hari kuvugwa ikibazo kijyanye n'ibura ry'umuriro cyangwa se ibura ry'amashanyarazi. Hamaze iminsi hari kuvugwa ikibazo kijyanye n'ibura ry'amazi, ariko amazi yo kubera ko turi mu gihe cy'impeshyi, amazi ahantu henshi akunda kubura. Icyo cyo ni ikibazo kiri rusange, ariko umuriro kikaba ari ikibazo cyakomeje kugenda iri curaburindi, ikibazo cyakomeje kugenda kigaragara hano i Burundi, yewe n'ikibazo cy'umutekano muke, aho abanyagihugu cyangwa se abarundi bakomeza kugenda bahohoterwa umunsi ku munsi, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwa n'inzego z'umutekano, kandi arizo zagakwiye kuba zireberera abaturage. Hashingiwe rero ku masezerano y'ibihugu byombi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, mu by'umutekano, Perezida Evariste Ndayishimiye urabyibuka neza ko yagiranye amasezerano akomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye yo kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kugira ngo izi ngabo zifashe iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubuza umutwe wa M23 kudafata Goma na Sake. Uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri Kanama, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye Perezida
Felix Tshisekedi kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe bikanavugwa ko yamuhaye amafaranga menshi y'ishimwe ageze ku madolari 20 y'Amerika. Hanyuma umusirikare wese wagombaga kujya ku rugamba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombaga guhabwa amadolari 5,000, ariko ayo mafaranga ngo ntabwo bayabonye. Ayo mafaranga yagiye yigira mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Abasirikari b'u Burundi bakomeje guhembwa nk'ibisanzwe, ari nabyo bakomeza kugenda bijujutira, ari nabyo bikomeza kugenda bikoma mu nkokora umutekano, cyangwa se ari nabyo bikomeza kugenda bikoma mu nkokora hagati y'abayobozi b'igisirikari ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, hakagenda hazamo agatotsi. Uyu mubano umaze kumva nakubwiye hejuru, bivugwa ko Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, ari kurebana ayingwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bapfa mu gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, banakoresheje n'imodoka za gisirikari z'igihugu cy'u Burundi nk'uko byatangajwe. Hanyuma rero uyu mugabo akaba yaragiye akanarenga ku mategeko cyangwa se irenga yobora, anafunguza abasirikari babiri, abofisiye babiri. Uyu mugabo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yafungishije bazira kuba baracuruje amabuye cyangwa se barazanye amabuye y'agaciro hano mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butemewe n'amategeko. Hanyuma uyu mugabo we, umusirikare ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, akagenda akabafunguza. Ibi ngibi byatumye umwuka ukomeza gututuma hagati y'aba bagabo bombi, kugeza amagingo aya ngaya binavugwa ko isaha n'isaha wajya kumva ngo kudeta yabaye hano mu gihugu cy'u Burundi.